Nyemera nongere nkusuhuze ubyutse muri iki gitondo cya kare ukabyutse ukumva rwose urahumeka. Ndagushimiye cyane kandi ko duhuriye kuri uyu murongo wa YouTube channel. Twese tukaba tugiye gukurikirana iki kiganiro kuri Rock Media TV. Njye ni MC Madizoni. Ibibazo bikomeje kwagaterera nzamba. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba isebano ry'intambara. Ibibazo bikomeje gukara. Amakuru ngiye kukugezaho muri aka kanya. Itsinda ry'abacancuro b'Abarusiya rizwi nka Wagner Group rifite bamwe bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byamaze gufatirwa ibihano n'igihugu gikomeye ku isi kubera amahano rikomeza gushinzwa. Ahangaha kandi naho ndibuze kukubwira inama yateranye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, aho baje gufatira imyanzuro igiye itandukanye yerekeranye n'intambara ikwera kuri buriya butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntujye kure nkugeza aya makuru yose uko yakabaye. Itsinda ry'abacancuro b'Abarusiya rizwi nka Wagner Group rifite bamwe bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryamaze gufatirwa ibihano n'igihugu gikomeye hano ku isi. Iri tsinda rya Wagner Group ni iry'indwanyi kabuhariwe rizwi mu bikorwa bikomeye by'intambara ryifashishwa mu guhabwa ibiraka by'urugamba. Ubu iri tsinda ryamaze kwiyambazwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba igisirikare cy'iki gihugu FARDC gihanganyemo n'umutwe wa M23. Abarwanyi b'iri tsinda ry'indwanyi z'abacancuro baje kongera kugaragara ubwo barwaniraga muri Kichanga. Gusa abarwanyi b'iri tsinda bagaragaye bari gukiza amagara yabo bava mu birindiro byabo nyuma y'uko M23 yakomeje kubotsa igitutu. Gusa iri tsinda rya Wagner Group rikomeje gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa iri tsinda rya Wagner Group riravugwaho gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibinyujije mu biro bishinzwe kugenzura imitungo mpuzamahanga muri Minisiteri yayo y'Ububanyi n'Amahanga. Ibi bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye Wagner Group byatewe no kuba iri tsinda rizwiho rwose kuba ari umuryango ukora ibikorwa bitemewe by'ubugizi bwa nabi ku isi yose. By'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ibi bihano kuri Wagner Group kubera ibikorwa byabo by'intambara ihanganishije Ukraine n'Uburusiya, aho abarwanyi b'iri tsinda bavugwaho koreka imbaga nyamwinshi, kurasa ibisasu biremereye ku basivile ndetse no guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Aha kandi naho nakubwiye ko ndibuze kukugezaho amakuru agiye atandukanye kuri iri tangazo ryashyizwe ahagaragara. Ni itangazo ryashyizwe hanze na Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyayakatengwe. Yatangaje ko inama y'umutekano yayobowe n'umukuru w'igihugu bafatiye nk'imyanzuro itandukanye irimo gufungira inzira igihugu cy'u Rwanda. Iyi nama yatumijwe nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zafashe umujyi muto wa Kichanga, kandi yatumijwe nyuma y'uko indege ya Sukhoi 25 y'igisirikare cya Kongo yinjiye ku butaka bw'u Rwanda ku nshuro ya gatatu, bikaba ngombwa ko iraswaho ibisasu biremereye. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ayoboye iyi nama yigaga ku bibazo by'umutekano mu gihugu cye, by'umwihariko ku mpamvu y'umutwe w'inyeshyamba wa M23 wigaruriye aka gace ka Kichanga. Wakibaza ngo n'ukubera iki aka gace ka Kichanga kakomeje kugenda kababaza rwose uyu perezida wa Kongo. Aka gace kiganjemo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no umujyi wiganjemo ubucuruzi budasanzwe bitewe n'ayo mabuye y'agaciro. Yanzura ko u Rwanda rugiye gufungirwa inzira, yatangaje ko imipaka yose igomba gufungwa, inzira zose zigafungwa mu rwego rwo gukomeza kugaragaza ko u Rwanda rwose rukomeje kugenda rubangamira umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara iyi ni ingingo itavugwaho rumwe hagati ya Perezida w'u Rwanda ndetse na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri itangazo yagize ati: Perezida wa Repubulika yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko yayoboye inama y'inzego z'umutekano yiga ku bibazo by'umutekano by'umwihariko mu gace ka Kichanga no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, yizeza abaturage cyane ko muri Kivu y'Amajyaruguru ko ingamba zose zafashwe zirimo gufungira amayira u Rwanda na M23. Ntabwo iryo tangazo risobanura neza uburyo u Rwanda rugiye gufungirwa amayira cyangwa
rugiye gufungirwa imipaka. Gusa usesenguye neza byumvikanisha mu bundi buryo umurongo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe yarafashe wo gushinja leta y'u Rwanda ko ivogera uburasirazuba bwayo. Iyi yateranye baye nyuma y'iminsi 2 inyeshyamba za M23 zigaruriye umujyi muto wa Kichanga. Zigaruriye umujyi wa Kichanga n'inkengero zawo. Izi nyeshyamba kandi zakunze kugaragara muri uyu mujyi zikimara gufata uyu mujyi zagaragaye rwose zishimye, zivuga ko zitazahava ahubwo zigiye guhagarika jenoside burundu, ndetse zigafasha n'abagenzi babo bari hanze mu bihugu bigiye bitandukanye ari impunzi zikabafasha gutaha. Nyamara igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko kuva mu gace ka Kitanga ari amayeri y'urugamba bakoze kugira ngo bazabone uko bigaranzurira umutwe wa M23. Nyamara ibi bisa nk'amatakirangori. Mbere yo gufata Kichanga, M23 yafashe uduce tugiye dutandukanye turimo imihanda ihinduka Igoma. Bivuze ko ubu ariyo iri kugenzura. Imihanda yose ihinguka Igoma ndetse na Masisi. Izi nyeshyamba kandi nyuma na mbere yo gufata utu duce bafashe batangaje ko intego yabo atari yo gufata uduce twinshi cyangwa se igihugu, ahubwo ari uguharanira uburenganzira bwabo n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no guhagarika jenoside. Amagambo yumvikanye ubwo bafataga Kichanga. Izi nyeshyamba zavugaga ko zigiye guhagarika jenoside iri gukorerwa bene wabo bari i Masisi. Kiri nakubwira kandi nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahamagaye kuri telefone General abonye ingabo za FARDC mu gace kegereye Kichanga uko byagenze, ndetse ibi yabamubaje mu buryo bukomeye cyane ndetse n'uburakari budasanzwe. Ati byagenze gute ngo umutwe mu 23 ubatsinde ubamburiwe mu mujyi wa Kichanga? Iki ni ikiganiro Tshisekedi yagiranye na General Mugabo nyuma y'umunsi umwe gusa M23 ibakubise inshuro ikabambura umujyi wa Kichanga. Muri iki kiganiro Perezida Tshisekedi yagiranye na General Mugabo ayoboye urugamba Masisi amubaza uko urugamba ruhagaze. Yakoresheje imvugo iremereye cyane kandi rimwe mu burakari, yumvikana ko rwose rimwe umujinya. Amubwira ati M23 ikomeje gutsinda FARDC. Mu by'ukuri ni izihe mbaraga ibarusha ko nta bikoresho turusha? Tshisekedi yasabaga General Mugabo icyabuze kugira ngo batsinde urugamba, akamusubiza amubwira ko babuze ubutabazi ndetse n'ibikoresho bikaba baniyanga birimo imbunda ndetse n'amasasu. General Mugabo kandi yagaragaje ko yagejeje kuri Perezida Tshisekedi ko abasirikare bari kuri uru rugamba bafite inzara nyinshi, ko batabona icyo kurya kandi ndetse n'icyo kunywa rwose gikomeje kubiyanga, ngo rwose ubu n'ubutabazi bahabwa bakaba babarengeye, ndetse n'ubundi butabazi bugiye butandukanye bwo gukura inkomere ku rugamba. Ibi akaba aribyo bikomeje kuba ikibazo ku basirikare ba FARDC. Muri iki kiganiro kandi cyakorewe kuri telefone, Tshisekedi yabazaga General Mugabo iby'amashusho yabonye arimo ayabanje kugaragaza uyu mujenerali ari muri uriya mujyi wa Kichanga ndetse n'abandi yaje kugaragara wamaze kwinjirwamo n'abarwanyi ba M23. Ati ni gute wagaragaye mu mujyi wa Kichanga ndetse n'abandi basirikare kandi bamaze kwigarurirwa na kandi uwo mujyi wamaze kwigarurirwa na M23? Tshisekedi aramubaza ati none uyu mujyi mwabuvuyemo mute? General Mugabo amusubiza agira ati yego rwose nyakubahwa twawuvuyemo. Tshisekedi yasabye General Mugabo ko bagomba gukora ibishoboka byose bakisubiza umujyi wa Kichanga byanga bikunda. Mu by'ukuri nubwo bisa nkaho ibitari buze gushobokera rwose FARDC, kuko M23 rwose yakomeje gufunga, ikomeza kuvuga iti aha ni tuzahafata burundu, M23 turayoboye, ndetse bakomeza kuvuga ngo M23 oye. Ibibazo bikomeye cyane bikomeje kwisukanya kuri ubutaka bwa Kongo. Reka nkushimire ko twabanye. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, kora subscribe kugira ngo tujye twibanira mu buzima bwa buri munsi, kandi ukurikiranye ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Rock Media TV. Nge nitwaye Musimba Dizon, ndabakunda cyane.